thawai asenbagi sangni aibai koina taminakse Isori thawai na mafam matai tanai desu leibiningbe Nupigi halaida maine masila magidum painingare aduga loinana daibam pandagi akhang ahi singatinda babamda Maging labami sinatinda babamda Lising lakha tinda babamda thawai asengana leibiningbe ma uthadaba ni singatinda babamda ma leibiningbe Pailapool Pastorate Nupi Meetingda wapaoni sida Hojit Masuma na ikoi irapta legiri ikoina masi khangduna ikoi dileri bathwai seba ikoi irapta legiri bathwai sembadu sabab tamansi bathol tamansi madu ito pujana logi dalota ikoi pumi thawai naksang ikoi oido kuning asi ma ke bathona hojit Amuk atau kinasi, berdiri ekor di mana suwa mata maduni, ekor di mana suwa mata masida, dan nabaru apa anu bawari nabagi Jisu apa, Prabhu Jisu eina nangbu nungshijei haiba, Jisu itu dah Jisu kewahi yang nabi nasi, Bible sah lagi, makam abun lagi. Isuru wahi ekoi natame nagani Zohana lengba phagwa pau pandu kunma thoi padatara manga dagi tara tare pandu tara mari padatara manga alu ibada wonggo iba pandu ani pada mari dagi manga tame nagani Isuru wahi tame nasi Zohana lengba phagwa pandu kunma thoi padatara manga dagi tara tare Matawasum na magkwena sa waloy abada Jisu na Simon Peter dahay Zohan mi mata ni Pan Simon Naha na magkwena dagi na ibon sigra Maha na ibon mo dahay Hoy Prabhu eina ibon mo nungshijei ba ibon mo na kambi ibon mo na mangon dahay Eini jaw masa simbot hakiyo ibon mo na mangon da Anirab suna mo manahai Johan ni masani Pan Simon Naha na ibon nungshijei Maha na ibon mo dahay Hoy Prabhu eina ibon mo nungshijei ba ibon mo na kambi ibon mo na mangon dahay Eini jaw simbot sembiyo ibon mo na mangon da umlak suna hai Johan ni masani Pan Simon Naha na ibon nungshijei Naha na ibon nungshijei hai na ibon mo na mangon da umlak suna hai Maram na Peter matawai wari Aduga maha na ibon mo dahay Prabhu ibon mo na kumna makangi Eina ibon mo nungshijei ba ibon mo na kangi bali Jisu na mangon dahay Eini jaw simbot hakiyo Pandutara mari padatara manga Nakoi na ibon nungshijei bali eini dasang tunamag Nakoi na ngakani Nakoi na ibon nungshijei bali eini dasang tunamag Nakoi na ngakani Roy bada Monggo piwa pandu kani pada mari lagi mga adugo natakay jiwa asilay Prabhu Jisu na episagi sinasanghay kani natakay jiwa asilay hay kani nang nalangi ahan madung sibado sadole marabadula nang natanay ng isan kano ning singo aduga na puming pumduna ahan natagagado Nataga nang napuming hong drabani ay nananguwala kung nanangit haway magpumado maghandagi mundo kani pato pinatami na kabuhay nakagay ko ito na matidabag ka iso na borte na liboy sa do amen po no na iso na samdasi pratana tawsi matig magulot sa oraban sito na talagay pa iso Pagkikiming ko kung dahil si Pao na to na kanasara na ikoi buting birag pa.
أيكوي جيرك أسدنا غلين غلي بيدنا أيكوي بخلهن ببسي دم إفانا تثنت سبني ميوي بسون أوي بغي مرم إفاي سور نجي ألين بغي ماي وقتليرو بغي مرمنا لا لبيا بغيون ترين سوبان دون سألو ويكوي بسو نجي ثوائلين سن بغي مرمنا نجي ثوائل فامر حقي بغي مرمنا جوردان ترين جوردان تمنا مكسد مغران بيبا أيكوي إيرنا إثوائل سن بغي فامر وفمن بيبا خراو بنمائل إكسبا أبو أنا فمن بيبا سيدابا إفانا كتارت سبني Bagi nafam asal lima Pastorate Nupigi singasi Ipaisor na bersada dengan nasa ibu Kumar Jisu Krista bumakui di thamoi di Prabhu analog sejaduna Kristan wai krabat sini. Ayuhnya Jisu Krista bumakui sejaduna mau thamoi di Prabhu analog sejaduna krabat sini. Aduh ipa ayuhnya Prabhu na nasi amuhan ayuhnya na hanggi. Pailapool Pastorate Nupigi imai biasa nakoy na ibu nungshijei. Ayuhnya ni orang diwakil sunahan ibu nungshijei hai na hanggi. Ayuhnya nungshijei si mahanasang jengbining. Ayuhnya kadalan ko Prabhu Jisu Krista bumasing nungshijei mangamli hai basi mahal ayuhnya na hanggi. Basi ayuhnya batugi pa kumpiba ng wadra ay basi jengbining na bani. Nakakitawaran siyang maray ko buloy na bigo tulad na sa nga pagpapagbiyo. Pagkakas lutuloy ko kuning mag-isang way ito ang hangtong biyo'y painsor. Pero na, ay kung ito rin yung lagong sila ng itatang nag-ipuwag ang kabuloy na na. Nangilong tawag ko nung nagsakat pa na iko'y mo at sa ako na ay nasa na biyo ang kayo na. Apat na nga yung nasa mo, Prabhu Jisu Krista ginigani naman. Amen. Ojekti wahida nasana dum hai bakutana isol di tuwai na simi do matumina satuna tandaure ai ko ina tamasi ko egara wasu na silata wasida kawai na ko ko ito mandini hai wase ko na khanna tandaure mona wako tamilasi isol ko thala pese ai ko na yamle patuna kawai na kuning kawai na Prabhu Jisu na sinasadalang ito na minasi number 7 sama ka akong kaniliwagin yung simado ang nagpanihay ba ay kami sargadali lang nilapa nung siniba na dali ito mali ay ginawat ni upon na ito na nagsisigil na si Kosta ng ay kanaba nung sigari say kunyamit na Diyos na industry ang marasaan na kaulong.
Taibang Panda Sidasu Dongan Gajati Sindi Marapta Nungshijei Haibasi Dama Maru Post Ama Oiri Niyoi Bagi Punsida Nungshibana Dama Sarava Matamaba Lauri Bane Nungshiba Leiba Devi Niyoi Basi 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 Ekoina Leri Basi Bunga Leiba Ngamli Bani Haibasi Akamari Yana Zana Rabu Akami Nungshibale Ramdravadi Mama Namasav Nungshidrava Basimana Nungshinadrava Gaywele Kai Nungshinadrava Amana Amabu Hatokuna Pudatuna Chetatuna Tapokuna Ikuina Mana Loy Kaladovani Tairumpa Udwana Pai Kiramukha Banjamani Adugo Isuada Niyoi Nungshiba Hairiba Dama Maru Oiraba Gundasi Inaribagi Marana Nasim Koi Asuna Lebanga Lebani Haina Valley Nungshiba Mapam Masiki Taibang Pandale Silapre Nungshiba Mami Samlale Hainari Jama Sumin Adubu Nungshiba Sili Oiva Pegi Kumar Manki Valinati Madhugasa Banana Bible Satradasu Nungshiba Mapam Jamda Samale Marwina Anogo Warim Nabadadi Nungshiba Si Anogo Warim Nabagiza Namaru Oiraba Misoy Aba Oiribani Masi Mapama Sidatil Liba Ikoya Sisu Prabhu Jisu Krista Boykoya Nungshiba Maramna Ma Boykoy Kandi Mamapu Aikoy Tamoy getting so Aikoy Tamoy the Prabhu and the Losin Zadana Kristan Oy Havanga Sani Tabu Masi Wakoma Baikoy and Nixing with Amamaru Oinani Aikoy Nahana Jisu Krista Banum Caesar Badati Manahana Aikoy Nungshiba Maramna Aikoy Namahu Su Nungshiba Nungshiba Kaptani Kanagumada Aidana Jisu Nungshiba Haramani Madu Sumbani Sadade Isona Magi Kwai, the King and the Wang of Nungshiba Kalvari Cross Aduda with Pire Mana Equal Ultimati Nungshiba Maramna Amatanga Masani Padu Kava Kansana Equida in the River. Prabhu Jisu Krishna Equal Nungshiba Maramna Magi Puni, Hawaii of Sang Magi Oiva Punama Akar from the state Amata Sandana Katok Piki. Manahana equivalent Sivire, Adugitumda, Equator Babu, Nungshiba Kaptani, Messigi, this way a sea queen and a Davina Vada, Prabhu Jisu Gitebo, singing Marapta Kwai, the Gitana, and Doctor Opusebo, Amaoeva, Peter Punsidagi, Equator Nagari, Marapi, the Hansa Lukumat, the Equator Pangthokkhiba in the Kaba. Madatara, Manga, the Gitara, the Aduga, Zam, the Yendok, to don't have an interview of my point of Wakami. Prabhu Jisu Krishna Peter Bo. Why the Yendok, to don't have a more the interview of a low to the day? Mother the Jumpa, where a guy quite a little bit of sea, Peter people to a quite a bit of sea.
Yana Gadadi, Peter Lasu, Jisu Nungsi, Irosi, Equina Jangminasi. Masima Pamasida, Jisu Nungsi, the Rokana, Gumazarabadi, Amusaku Sagati, or Harabadi Kanana, Sagalot. Equipum the Vona, Jisu Nungsi. Madugasa Manana, Jisu is a box in the Soma, Nungsi. Magi Sevok Singi Maratan and Dog Pedok, me about Oiva, Peter Nasu, Yisubo, Nungshijei. Mati Pandumari, Padatrama Pankunda, Equina Lavadi, Prabhu Jisu, Christian, Peter Guihan, Hana Kobi, Matamaduda. Peter and Prabhu Jisu, Sukimati Nungsi, Hivasi Bible, the Wahina Pongo, Lamdrabasu, Peter Gimato, Peter. Taukiba Sabak Adula Pongo Bani. Prabhu Jisu Krishna Mabu Koviva Matamaduna Pitana Magi 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 Sin Pam Pundama Kuda Adula Tadola Heraga Magi Mama Pamatin Manao Mayuma Pay Magi Weva Pudima Sansar Simadatia Tore Heraga Manao Nipa Andrea Galoinada Prabhu Jisu Krishna Gitungi Ikivani Merci. Equip Idam Kanitana, Mabuko, we go around Lavadi. Eina nungshijei. Aidi Prabhugitung Ilage, Namjundalaitana, Ima Babamu, Nav Simbiramu, Makwegi Saga Toramu, Hai Bazavani, Hai Suhaigani, Adabu Pitanadi, Manao Nipa and the Paul Kakana, Prabhu Jisu, Tung Inkivani. Peter Yipuchi. Yamna kunda na wagi matam leroy adugi matung taramada aikoina ubada sebo garani thogi manung pitana aina ko aidagi na Prabhu ku thajabani haibasina sam puding da utanaba honai aina Prabhu ko aidagi na thajabana magi tung injabani aina tawgum na koi kana su tawngande haibagi mawng da mana thabak tawani Aduna Madana Mahana Napol Sutori Prabhu Jisu Krishna Awaba Khan Madova Madana Silla Lavada No Mavagi Puming Silla Madana Sebo Sindahai Nakoi Pundabal Kudi the totally Haina Peter Lavadutaraga Haravambe Kari Haina Kumlei Pundamana Kudi Siva Tolavasu Aidi Roy Aidi Bumo Loina Sigo Pavataravatu, Aidi Ivamozanavasu, Toveroi, never I will deny you. Aida Prabhu Vazanavasu, Toveroi, Aidi Sinalo, Nitarama Toyasinalo, and the Kudi Kravasu, Makoi Pundavana, Prabhu Tado, and the Tatravasu, Makoi Tado, Man, Hivatarasu, Prabhu, Aida Ninamukai, that Tado Patoroi, Aida Nanguzavasu, Totoroi. Aina Zana Martin Pona Napol Renana Aisibani Adubo Equidana Mimis Karani Matunga Zingavasinga Prabhu Pavi Ramata Madudadi Prabhu Pavi Namako Tinkam Lo Upi Ramatamda Mamin Punsalagamavuti Nasina Zagi Ramatamda Hadino o negiro manda madudadi Peter Giasin basakta mado uva pangle Makoi punda mananu go thado kravasu ai ninu go kaido nunda thado loi haida Lord balaitana singna balaitana haido kiva Peter aduna Prabhu ahumla handa javi kidabani madusu magi Prabhu na hana haido prani Illavana Pongrinidana, the Equal Hublazaro, and Haina Hilo Powder Napoli Sawa, Imangai and Hilo Sebo, Peterna, Prabhu Avatar, Matamada, Ahumla, and the Zaviki. Ayamaru Kambi, Ayma Renana Ladambi, Ayma Kiminati, I don't know, Ahumla, and the Zaviki, the Vanin, it is also. Bible says that now you are putting a say, non aged paran.
Masi wari se jam nungai moi ta nungai da moi le ta nungai na bangi ram bada te so gi wari ni se na sa Peter gi pon se se dagi ai bu tha da ba pastor da sigi nu pisa na koi na sutam jo na koi na tan ni ngai da ya ma le bani hai ri bani shastra gi wahai asna masi gi no beda si da su Prabhu Jisu Krishna nai koi bu interview lo ba dori lo ding gi ma da Peter ko interview lo ding da ma gi background pun si do koi na jeng ba ko nai koi gi su jeng gi na si Equina Jisu Christa Bukayaranum, Kayamuganum, Kizakre, Mara Equiko, Maduna, Ekangi, Equina Kangi, Equipuna Mother Kangi Mani, Equina Tikana Gumani, Mama, Papa, Sinmana, Hadu, Jisu, Inkibai, Tanagumana, Sinmana, Kainaraga, Maruka, Sinaraga, Sabi, nothing, or they will call Jisu Christa Inkibai. Equally, Jisu being in the Awa, and unconquerable being after the Ayabari, but it's some level of Pande. Adobo, equally, Jisu Christianitum in the Sita, come hold the Nikota, Peter Gom, equally, and Apantawi, and the Jisu, I say, in a matam, pudding on the south of six, or the Madame Oidana, equally, Wanga, equally, the Wotavata, equally, Wakalonda. Napal Lasiadum Zari. Peter Navaguna Makoi Kudin, Mother Prabhu, to more than the Pravasama Koi Kudin, Mother Kudi Hirovasu, Adi Kudi Hiroi. Any more than a sea of Pavataravassu, Adi more was out of a Suto Roy. Hide me, equally Ilta, Madame Kind Lady. Otherwise, in the house. Peter Gunda, Kano the Mikota, Equina, Equini Prabhu, Jani, the Matavani, I was singing a singing in the sea. Madame, I need a Prabhu, nungshijei, I will be sorry to sing a singing Queen of Kandolism. Masi Equina Tomoe, saying, Prabhu Jisu, and nungshijei, I don't know, but I will see. Equina Kunda Dori Badi Urisada, Equidisina, Christanayam, Awana Kai, and Hajo Sunayam the Sunya. I get the Moja the soup, but they don't put Rama to Ravan or Kati. Already, Ripudi gave Maduna, Mio Vanilla, Mio Liga to Zarambe, Mio the very Fujiki and the Sangan, Abukana Saba Pambe. Tumkum power later. Aga Modava Tamdore, another Dadi, Nars later, Maku Sevasam, the one later, Anga, Bokam Bakan later in Nausa. Makamaduna, Makuina. Kali Awavado in you. Miru and Bigayana, Ayatu the Awakama, the Wagiva Mutadi. Jisu Christo in the Dada Roy. Jisu Christo in the Tumoitaragi, Hiram Batavani, Maram Midam the soup, Equity, it is the Minada, the King the Adana, Mapu, the Sigoti, Maranda, Jisu Christo was the Moinaduna, Hindu Singikia, the sons of Christ, Miroli Rimagi, the Pinadi, Eina Jisu Christo was Hadu for the Roy, Haina. Zan the Tsar was Haki, the Piva, the game of Matuk, Kaya, Nakasaki. It is also I quit the Suduna. Even the two, Awana Kano Matabasu. When Sigi Koi, the Kudon Kiro, Punkon the Su, Jisu Christa was Hado Kanaladana, Ma was as a woman Madra, I will see Mudawaka in the sea. The one Bandu not Pedu, I could in Barueva, Masigi Kandola of the Simaduni, Masi. Equally, Drama, Gitra, the Small Park, Father Amar Devino, my acquaintance in Labadi. Aduk Raga, Napal Dorama, Aduk Satiba, Aduk Tada Silva, Tada Vadabu Pitarado. Prabhu Jisu, Krishna Upang, Kingdom Hato, Pitro, Matungadi, Makuri Prabhu, Mom from the Pujin, Vitro Matungadi, Kari Waikra.
मागी मरु मपा खरा अमरसु पूदना प्रभु की सेवा खरा अमरसु पूरे हारगा दिवेरी आदि सबदो अदुदा अदुमे प्रभु नमा बुद्धोगी तो मतलब ना मानो था दो सुना था हम लोग इन दो पायद लगा अपना बचत है मागी आहार बच्चिन का मरुद पितर उजिर करते मागी प्रभु को हाथ लोग पीछे बदलना रांगले मागी प्रभु पुंजिन दिखी बदलना रांगले अदु पैना सही अवो मागी तुम इन्ना जना एडी को आए लगी मैंने था जब जाव से वो मी प्रभु आए ना है तो वहाँ अदु पैया सुना प्रभु को खबनो महागा प्रभु ना तवरो मतलब सिमरो मखा मतलब तबनी है वो का नहीं प्रभु की तवरो बने है वो सिमा का प्रभु की निम्बा पाप संगत तो नहीं की कोची चिलेंग तबनी है वो मार मिंचिन को नंदे जाम नसुना मागी हाल लगे चिंतन दहनदा अदु नहीं धर्मकी वायदा अदु नहीं धर्म लगा थादोरम लगा दिया फडोरम लगा ही अदु तोंगना बिबिरिया विश्व मधुर मसा मतोंग सत्संगना यीशु की सेवा करना तुम्हारा थेंगो पुनः पूर्ण सत्य मसीनी थादर चेतो पितरगी उनसी से इतने रास्ता एक संबोध वाक़ा तो विनरसी एक इरादा ऐसा है प्रभु गुंडा दाइबंग पांडगी मरु मफाम इमा इपा इतने नाव दाइबंग पांडगी सिंथम भावा सरकार की थबक भाव तो मोई नरे हायगा ऐसी काम अब कया थादोल में हायगा प्रभु को थादो मागी तुम इल्लो मतुम नसिदा कंभोदा मिकुप्त अबोकन एकोगी हानगी सिंथम अदुदा एकोगी हानगी हैनगी अदुदा एकोगी हानगी लुंगाई दबी अदुदा अमु हल्लु सिदा बरि कया सुखन है तवाई दाना ईश्वर की तो बोल तो लोग मतुंदा वह नसु तवाई दाविदा एकोई नसी को गईसे ना और समझो नसी के आनी मती हराओ निराय के मसत नो है ना एकोई दा अन्ना हदा हारो मतुंदा मागी हानगी हैनगी ना हनखे मागी हानगी सिंथम ना हनखे मागी हानगी धर्म ना हनखे हाय भाई कोई ना तारी वो उड़ी बस करी गिनो Peter mabini ko kwedo isinausa maramado na din Prabhu Jisu Kristo na nang naimunong si Brahma ay namasi ko isang ng gilibat ay ko na su Prabhu Jisu ay nangunong si Jai ay bang ang gilid yung minasi ay na biso ay si Dr. Rivasi Peter di interview si ang utang yung minasi nasay pa kung pato na ay ko na ay namin nagre Bible handog na yung biro Andutara mamada की तरह तैयारी linguistic studies so much at the Tony Loda Budado around and having a Tabazati Machi equity so I go able to work when you can do that in the head of Tabani and the land and Logi and do Machigi interview see either the interview either in the meanwhile that's a Hindu thing over that made it is like a list Thằng muốn chứ thằng tôi mà tao nữa anh khôngได้ไอ้พวกที่ยาฟ้าทั้งจะตุ้งแค่ไอ้พวกที่จะถึงจะรวยตุ้งแค่ไอ้พวกที่ยาฟ้าทั้งรวยกันไอ้นั่นตู้ปรารถนาตัวนั้นทางตัวมาตัวนั้นพระผู้ที่สุดในอิหานาพิจารณาตัวเราได้แต่มันที่ไอ้ที่จะพูดไว้ภาษาก็ได้ในอินเตอร์วิวเราก็ตัวเราไม่ได้แล้วก็อินเตอร์วิวสุดเราก็เรามากเลยมันตุ้งกับอินเตอร์แล้วจะให้เอาบุญทวันตวินอะไรกันAdi masu dalmari krote iraku ena katung rawa matungda asi babu joy daw na hinga daga uwen dito matamadu kani Peter di interguma law itini nasa ay ko ebo Prabhu na ko ko matamadu interview law ki deko Saboloy wo ni benje naw sing silu ki ahan sing evangelist sing pastor sing lady ko punga bakso Siru piluting basi na intergulora basulora basay Prabhu na dilaw ko Peter ko kain na thang da intergulora kung na ay ko'y gusto intergulora matamabala ka daw rin kaya rin ba interview ado Kristo ba mga na ba bayo na ba mga na ba ay ko'y naurang daw si Prabhu Jisu na Peter na wakang among kapsa ni kami Akong gaganda na puno da Peter di kong ginwari ay ko pada kaya no pada tanah terasa kita ingin sesuai wae
ahumlak anna chap manaba wahang ama khangai haidi interview sida Prabhu Jisu na pita da chap manaba wahang ama kha ahumlak anna khangai chap manaba wahang ama ahumlak anna hangapol da interview matwai ware adu bise na sa Prabhu Jisu ki interview se wahai da photo taba artha meyam le manu pita na khangam de ai da majel la bani singi ba khangi ba hai jaraga ma khangam la bani Prabhu Jisu na hai ning le bani nasin na photo Prabhu yoi ba yo hai da photo Prabhu na nai bu tha dei hai raga ai da si ba pau ba nang itung in gani makoi kana ba pudi ti Prabhu ai di ti roi hai raga ahum la nang nai bu jabi ki da ba do len la ba na kong ding ai Mongan ringai da tilo liku padana ai wo hum lag da ai ki da gi maran sama na wan se ahum lag anda hange hai bane pita da ikon da koi Prabhu so gi hai ga matwai wai nang na ai bu nungsi hai ba dai de pita hai ba nang na ai bu nungsi hai ba dai de pita adu kai ji ai ji ko hai da gi me no wa ma matam ma da nang may po ang lang na dali si Benoy. Dahil noon ang nungshijei, Peter Jisu lang naglibalik. Manahal kibawang do metero da di iman manay, English da si iman manay. Ano buhayan na ba? Ihan na irang balon. Greek ano na di karakyan na balay balik. Ano na nilon na pudang sukra ding minasi ay na ina kain yung do. Madu mga lera gadi ngani madu di mamang gadi nanganga makoy sidagin yun na ibunong sibra kaina bidada ang basi na artalay ba Hawaii di oiba por pangbada bawakang oirami adugo bidada na kanta mga kide kasi do sama na buwang si koy na manglit nanganga makoy sidagin yun na ibunong sibra Pailapool, Pastorate, Nupigi, dancing, eina nungshijei, Nupigi, eina pangthokkhiba, nakoi na makoi asdangin na ibu nungshibra hai na hangli. Ay koi na karam hai na kumbadori munawa kanto binarasi. Nahal na makoi asdangin na ibu nungshibra hai basi akang ay si Uchatholda muat chendabalay. Adugumba muat chendabalay koi na sang bagi darkar laite. Ay koi gidi Hawaii ki oiba por kong tanay na no ay basi koi na sigado baduni. Marabaduna Prabhu na sumay na hang basi si koi natin. Aling supa Peter na magi ahan basin kanda hankaw na tong na magi marupapang sigalay na natiliriagis na maduna hiwo na nga karambit. Magi ay naging suha na kita hankay Bible legend duma pi power sit ang di hay. Aling nga pa rin na nito na suuroy hay baging matagong Peter na hiwo sinisip. Jisu Kristo itong ilingay na lima atong nalairamdaman ni. Objekti maglamtas ko na ako ang balakle. Atong ay na ahing so pa magoy na inhula ka na so nga amapaw magsati. Noong alam dahil masamado na Prabhu sa madrumapaan at horag to na nga parido magit nung si Darabat pero Peter ama ni Atay sige mapang na uhan dire. Uy na kaya rin. Ay pwede nga nagkamulan. Madugi wari na teko. Ediso. Maduga Prabhu Jisu na ay. Diyas ng manatan na doon ay wala ba ito. Diyas wala doon siya na matuna ko. Nakoy inaluhulo ay makasama na nga asaw basta magadat ko yung mundoy. Malan. Nagkama doon na. Peter na. Sama tumapara. Di si Prabhu ni ay kanto. Prabhu ni. Pwede tayo si Kumar. At dagi magoy na sa madrumapaan na pukhalan. Tandong sa darami. Mga sulawara sa amin na. Maduguna magtuluay o madung na ni-interview ko gali. Nangaman na magoy at dagi na ibu nung sibra. Nangniin. Saura ka nga sa mga daki hundoy. Nanggisinpam. Nanggihay nabi.
Nangi hanagi lansa pumnama sidagi hena Peter nang naibu nungshibra haina Prabhu na hangbani. Adu Peter na di khangbra khangdabra khangdi. Mana jana. Koi Prabhu ini ibu nungshi haina ibu na khangbi. Jadi orang ima ipa ini na sadokuna. Aina nangi tung inka banatra. Aina namu nungshi haina si Prabhu na khangbi bani hai. Ya siang na bun. Magi wakal. Adu Prabhu Jisu na di. Nangi damang liriba mayang samsar taibang pan mapuna ba taibang pan bagi arang ay nabi David umna asidagi hena ay mudung sibra ay mane tasira na harani Prabhu Jisu Kristo radi kamban taw da to eko ni rabta kamban taw ni jaw ra khangde tasira khangde kamban taw bi mai den jaw ra manna ay mangamde ay na suwari na tay matay na nawi wari Nupigi da khara khamban taw da ko adi magi mapuro sina master nungsi sina na pa mapuro ga magi marap le manung sina waduda ape kana mutta jan sina na pamde mapuro gi ko garda mapuro gi mista waklanda kuminda ato panupi ya tagi mapam le sina na jade aduna toin toy ami mai baba nang ei nungsi ko em chào được chị anh muốn đây là mình chơi như thế này thì có hay là không chơi bé ở đó thằng bần lại cho nó ngồi để đi ba thôi nè máy cùng đúng chi giá đúng chi là gì à tụi mình đang muốn đây cái gì là đúng chi là cái gì thế hay là cùng có mặt tâm sự đúng chi thế là vài hạt sát cái đàn cho ai lẩu cái đàn ấp cái nó thì đi à tụi mình đi đây đang làm ăn đi đất khá là cái đi không đi vào nana silaga tali kado mato tau kami masam koi do ei juga naroi ko nupi oi gi bea bi na kami ko mato ko gale adu nipa ngai ko le na bo ai na hai sa ya ta ko ne ha sa sudah naroi masam tau ai masam koi da sai hai nipa na tanda le na namun dagi na dum si ba ma lai hai ba se atai kana nati Prabhu Jisu ni hai ba da nupi si kitang din ni la adu Prabhu Jisu ba da hai pet inna dan ke do hai tu ai mo le dum si ba Prabhu ma ko la tu kai na du kan da ya mo ga na sampan sa adu ko kaban sa ko ko sa ba lai ko kaban sa ko kana ko ma da ro ma ga tu la na lo di ga no Prabhu sai doing the Prabhu Jisu kaman sawi story. Aikoi na ma si number 1 da thamba na pami. Mamu dagi nung khena nung siba kana gumbi kari gumba pot amatang aikoi na thamba si mana sukta janim da bani maramadu nani. Naha ga bakoi asidagi he na ibun nung sibra. Prabhu Jisu dagi aikoi na TV po he na nung siba Prabhu na jabi din. Prabhu Jisu dagi ato yandi saibang pangagi po he na aikoi na nung siba mana jabi din. Ay bani kamban sawa Jisu ni aikoi ki Prabhu si. Iti ninaw sa masigi dumit asidasu aikoi na ningda samka bagi mahusa ningda samka Prabhu Jisu ki minglen suwan balak bagi mahusa. Saibang pangagi ato kasabang dahil na luna kalabadi mahaga nang engon dagi kaya nang isabang na nung sire hindi kadawri adagi saibang pangagi karing atay isi sabang mayang na marang oy na magi saban daw kasi ko'y nasado po kayo ramadi adagi revival meeting at ito isa na marang oy na ipuro na marang oy na ay isaw-sawga na marang oy na ay nalakang dago oy na tarabadi ay Jisu lagi na saibang para manung si bani adu na ni Prabhu Jisu Kristo na sising at lagi na ibunung si bra ay Pailapool Pastorate kinupisa Pailapool Pastorate kitawaloy sing ay nanong sidabami sing nakoy na nangin kitawda adu lagi na ibunung si bra nangin ay nagin sing adu lagi na ibunung si bra
haina aikoi ta hangiri bani pakum do tanana supi bi banga moy aikoi isa isa na ti ga do bani aikoi ki pastor le na ma tu bi su da haina ba dar wai aikoi ki singo ki ra no pi ra sano aikoi ki ba ga le su pi bi ra sano hai ba dar wai pakum pi na ba orang tau si turienda insing ba wana ba da char da ro da no pi ma kale na pada pun tak berat la amadi dan barang madu la kasum hai adu umatin du nang inda thado maga ai ji na ta la u hai na Prabhu Jisu Krishna na kawi ba lona udara da mede lona di loina nungshijei hai ko hai du sin na ne Prabhu Jisu jam den hai ra ba nungshi ai nang nungshi hai ba Prabhu na khambi ri banatra hai na kumbe adu Greek lodadi ahan bagi wahang ani aduda phileo hai go hai season amani asum haida hangi phileo hai go hai season asana tider nam na ibun sibra haida hangmani adu ahum suba wahang adudadi agapaus me haida agape hai go hai season adana peter nam na ibun sibra haida hangi mitero gi wahai na masi jogo mamjai Maram phileo adu nungshijei agape su nungshijei English the power love and loyal season nine adu Greek Bible dadi arwai bagi orang masida agape hai go hai season nadane adu Peter ki pauku magu maksari phileo hai go hai season aduna philo se Prabhu nangbu hai na nungshi hai se nang na kambiri bandatra hai na kumani phileo di maru mapang yo hai nungshijei Phileo de kero de kai yo ba nungshijei mati manao nungshijaba mati manao nungshijaba kuna ba sismadugi manung sal hanba dai adu ko agape hai ba sidi kwai lagi he na awang ba tha ki kwai lagi he na magal lei ba nungshijaba adu ne isor gi nungshijaba adu ne awum sabawa maduga Prabhu Jisu na Isor ki nungshibagi manungsi aduda agape aduda he Peter nam na ibun nungsiba nambra hai na hambani koi Prabhu hai na Peter na kumbagang sile adu ki nabutta phileo aduda maru mapa nungsi na bagi manungsi aduda natin manao nungsi bagi manungsi aduda he Prabhu hai na nangu nungsi hai na nakhanggi banatra agape ki mapam Peter na nairamde itinanaw sa agape hai ba Isor ki nungsiba de Isur ki nungshijei si kaino dam na paap sa na na minaba zabu goirabasu zabu sam na haida haiba tarabada agape haiba di Isur na mana aikoi nungshijei madumi marana aikoi na su Isur nungshijei Prabhu Jisu Krishna na aikoi nungshijei madumi marana aikoi na su Prabhu Jisu Krishna nungshijei Isur na aikoi nungshijei Madhugi maram na amok handa ikoi ne iside na ubu kairo lekai go maru mappa usabu loi singgu tai maru paana da leiba me singgu ikoi na nungshijei ngammi kairati agape ni madhu na wada leira barani Peter haina Prabhu Jisu na hangani aina nangbu nungshijei nangda su aibu nungshijei hairabati nangda nasida na uke nungshijei mamlabra Lagi inum manong, lagi kayo lekai, lagi singlo ki member sing, lagi thobaloy sing, lagi thublo na warmi, nang nungshijei brane Peter kaina hangli mali Peter na ni madhu ingambe hai do kumbali nasin na hai pras Prabhu nangbu eina nungshijei ne atin ne adu di ei ko ba do ko ngam kiroi ne kaina Peter na kumbali itinalaw sa aikoi ki pusi mo de kadasi Peter ba ikoi ka kena balai bra ngasi Prabhu Jisu go ina nungshijei hai ba mi amata ikoi ki rabta saudi ai khangi adugo aikoi ki nungshijei ba nungshijei do phileo adu khatara adu suthai adugo Prabhu Jisu na de agape ki thak aduda Isor ki nungshijei gi thak aduda kwai lagi na wang la mamakal ki nungshijei aduda ma bo ikoi na nungshijei madugi maram na ikoi na aikoi na se nagagawa nungshijei ba hai ba se sakha mara mayum English study vertical and horizontal mathaga makala da nungshijei ga makum thade mathaga makala nungshijei ba adu gi adu loina na
मराक्तसु अकोइबदसु अकोइबि नुक्सुगदो लेहनगदोबनी इचिनाउसा प्रभु यीशु ख्रिस्त की इंटरव्यू असिदा माना पीटर को इंटरव्यू लोग असिदा पीटर की पाउकुम तारगा वही अमगम माना हाइबिरमनी अहान वहां की पाउकुम पीटर ने पीरबदा प्रभु ने असुम हाइने इंसिंदी ऐगी जाओ मच्चा सिंगु थापियो अनि सुगो पाउकुम फंगलबदा ऐगी जाओ सिंगु सेंदियो अमुखान अहुम सुगो पाउकुम फंगलबदा ऐगी जाओ सिंगु थापियो वही परिंगो से जामरो इबना अमुकमु येमिनसी अहानबदा ऐगी जाओ मच्चा सिंगु थापियो अनि सुबदा ऐगी जाओ सिंगु सेंदियो अहुम सुबदा ऐगी जाओ सिंगु थापियो सुमाय फाइदन Yesigar, nang ay bunong sireko. Adoy basaradi ay gidaw masamayam lady basi nang nasakpiu. Nang nasakpi bang mabaladi nang ay bunong si ay nang ay basi sumalihe. Alagay amka mo ay gidaw singusendiu Peter adoy basaradi nang ay bunong si ay sumali nang gitin na ay ragalaway sabong nakulo. Alun nagsumoyna agapinap ay rumamdrabasu kiliyo gimanungsi aduda Prabhu ay nangunungsi ay ramadasu ay daw singgo sampiyo adoy basagadi nang ay runungsi ay basi sumgani bichinaw sa nungsiba ay basi sinapunggo na ganaratre nungsibadi sabang naguskadawgali Prabhu Jisu Krista na madumagpami masi ay ko'y nahana ay ko'y gitinda, ay ko'y gilayto na Prabhu kunungsi hay rasi konggo patangay sa din. Madudar karne, madumaruay. Ado madukag na nabakong kagagarway, ay ko'y gitabang na Prabhu ko'y nungsi hay rasi uskadawani. Masi yuway karyang ahong masi, agang ay wadasin na di Christian ministry, Christian si matawari ba iswar kitawgal kung nabasi, masi sa suklabani hay, atay layte. Daw masasing gusakpiba. Daw singgo sendiba, daw singgo thakpiba ay basi pastor kaptagi matawdate, singgo ke hal kaptagi matawdate, matamasi tiliba Prabhu Jisu Krista na tambikaba, Kristan oina kausok piraba, taibang pamilagi tonga na kausok piraba iko'y kuling magkitawdangit, mahati thak na iko'y na madugitawgalado, tawgalawani, mahati capacity na madugitawgalado, Hongting magsuay ko'y hirap sa daw masasing dawri, Miss Pango ko na dengo, tawagin Miss Pango na dengo, daw masamayam dawri, akan masabang amde, magko'y masapi basi, mapamasya silibay ko'y gisawdami. Ay ko'y hirap sa daw sing dawri, ano mo, sendidrabadi, lata, tas yato. Say, paano na daw, siyempre masaya po, paano na sasu na ko'y sanduna, Lao na nungsi na sendidrabadi, magkay na tas yato, daw, at daw mayam na dawri, Makoy usian di basi solo lagi mai solo vi Pastorate Nupigi singi sa saudang dawi balik maduay ko na linsing bedasi aduga daw singo usian bagaloy na da makoy masapi ba tamay gitinda pibi ba ahing bay sing pibi basi da ay koy sa saudang lady balik singo kaya hindi Nupigi dawi bra malo sa makoy masapi ho sotara ko madam lahi Pastorate Nupigi dawi bra We will looking around the sponsor of Madam Lapazai, Madam Madam Tapio, Sendio, Imran the Niskan who is singing so down to Adune, Silo, the Imai Bell sing, not going the phone the Prabhu Jisu Krista na Hari, not going to even see Hirabati, Aegis out the Sassing with Tapio, Aegis out in Musendio, Aegis out in the Tapio. That is Sari Singluta, so I'm going to the Prabhu Jisu Krista na Hari to go ahead to. Episage singluna magi angan nungsi badu sadupe. Madugi maram na tera kangadori. Hai ru tera adu de dai kari sunate. Prabhu na hai nangi kawi makomado makandagi hongo kali. Ai episage sadudre aduna asumai na hai akangai wada sing na hai bada. Mero pongo bibagela ito daw singluk tare iribati Asi para ka ito na tenggali singluk tare si aya mabut bani hai Prabhu Jisu Krista ki mapana nikat pa singluk mutte manganay de hai basi sume adu itininaw sa singluk
Singlu ke thawai ko iba punsi asu ki matik son trabana. Singlu singilam kat sun trabana. Singlu ki member singilam kat masamak trabana. Makwagi hendabi na taibang panugi hendabi ron da lay kiwa masamada singlu mulpazamani. Saitana mutat kinamana se. Prabhu Jisu Krista la kani marada singlu badua sa pamakamdo honggo kani. Uchatholda singlu base atau baru honggo kibaza. Lagi bahami singlu se atau baru honggo kibaza. Kenapun Pastorate se atau baru honggo kibaza kani. Kari kita waktu no. Honggo tabo waisalo. Honggo kibai kanana tu pamde. Isora tu honggo kibai hai nai koi nasade. Ado boy koi nai koi aha nanung si bado sa do pasara bade. Basi koi ko pasara ni. Ite na taibang pa na su. Hai na bale. Bakang le sabi nung si na bada. Yan ando nung si na bado tunga ho da tara basu. Ado ko tunga si na tara basu. Roji ka ni mete rogi si doi koi ko ba. Aha nanung si bado di ka wasu nang ande hai tum bro ai di kumbi. Aha nanung si bale yo ni si ka. Bible la sa aha nanung si ka ja. Masi ya aha nanung si se dalam lepas tahun ini nabi nabi adu masih aha nanung si se sumhaira ai ko ne jegmin se. Ai ko ne Prabhu Jisu Krista ko yan ada singa da nama bulau silba matanda. Mari dama ai ko ne kaya gi mate kasokhiba. Ina ipai ti na utumoy na ngame sarta ke saban sado ko ngame ina sado ko ngandalo kari bulai ri bage matamaro dai ki pondaba nungai ba harao ba inta wa kuno mado atuki mati wangi atuki mati ko galle adu ko pira kadi na maban ke ai ka to pa udi lai tre ai tawa jaw ma udi han sakre ai mami samlan ka tore lodre Prabhu Jisu Krista ki tawaida. Nangna nangi aman nung sibadu anuke aida aibiri lusi. Kawan tawa meeting tu pada waktu tu kita si singlu kiagan singtu ekoi pumna bag evangelist singtu pastor wei wei sama kita jalan hai ke ekoi bu pastor wei na kau tu piwa macam da ekoi na jauh si basawai. Singlu kiagan wei na kau tu piwa macam da ekoi na kaya ni mati kawai jalan mi. Evangelist when they could go to Pailapool, Pastor and Nupigi person, oina secretary, oina treasurer, oina Kawan maya Mama Prabhu Jisu Krista na could go to Pailapool. Every aha nungshijei da, every kaya gi mating nungai ko ngombe. Prabhu ki dama ay na tawong ng dalam daga pumalit. Adu matam na kuya la Mama le ay na tawai lang na Prabhu ki sabaw madu ay buding ng lakse. Adu mga Meetingda ri kaya evangelist singi marakta, sabarway singi marakta, member singi marakta. Makoy ki bapang dali nang nangi aha na si bado hadok le hay base ite na sa uding marsi ko ki aha na si Prabhu Jisu Krista. Uding marsi ko ki aha na si ba ko ki tawai dawa ko ki kasospa. Ko ki harawa lumay ba intaba duda ko na mo ka duna. Ko ki aha na si ba do ko na mo anna jaja basi tagay pradalani. Ko ki aha na si ba do mo kana si ba gi tanda isona pinabiri. Audigasi Prabhu na ko tangli nanda asisinga sidagi na ay bunong sibra. Nang naibunong sibra, wala po Pastorate tinupisa na ko'y naibunong sibra. Isunay ko na kung na magkitamat na borgan na ribuoy sa no. Amen. Prabhu Jisu ay natangbunong nungshijei hay na. Hay mga mami makay di kampon lang naging pagpisa na. Adubo ay siya na hay Kora ko mamdawa ka na ako madasos, di ka na kamano na Prabhu Jisu. Nung buhay na nungshijei, ay masusawa ni ay paisase. Ato po, ikay kalay ta na Prabhu kita magta. Prabhu kita way na ay hinunggalay kira kanina. Prabhu Jisu ay na naman nungshijei, ay na ikay ikitungoy na na Prabhu kita magta. Ay ko pang mamami magkay na dito isa na
matam zaudri aikoi khuding na thokduna Prabhu ki milen thagat gani thagat paloi matam da kari kuma ko kadawa leibra sengkai piano aikoi ringasi ke sengkai do lopa sami gadang sai thoi isor ke borne isor ko thagat pe sei aikoi da samge nagani puming thoi sang jauna ise jisali ngaida Prabhu Jisu eina nangbu nungshijei haina lago bagi darni konjil man na lawiu daibang pan bagi miwa na bana daibang pan bagi wa na bana rabai bagi khatau se Prabhu Jisu eina nangbu